okujurira izina lya Mukama waitu Yesu Kristo, it is very much important. Namwene lizoba tuwatunga umugisha mu kicweka cy'itu cy'enjiri, ekicweka cy'itu cy'ekigambo cy'elizoba twine Reverend Amon Tumusime Ogun Parish Priest ahabwa Busibo Kabohe West Ankole Diocese, kandi ni chaplain wa Busibo Secondary School. Mwene Ruhanga yamutuma kwija kuturisa enjiri, kwija kutuhereza ekigambo cy'itu cya Sunday lizoba Sunday akashatu ombiro buturo kumanya ngo bosiba betu mukirize tumwakire Reverend atutware mu mushara na bwanyuma tugumize mu lecture cy'itu. Reverend twakushemera kama simu mnonga katushabe kama ntukusima tukwebaza bw'imbabaza umukama byakasheshe abo kutukunda tata nyamuhanga umunyambabaza ukatwereza umwisyo ubwo tugendesa nyecuro na nyumushana mukama tukahika hizobere tukusima mukama bwa TV West tata nyamuhanga umunyambabazi bumanera bwaho ikigambo cyawe tata nyamuhanga umunyambabazi injiri yawe nehika abantu bona bwenu mukama muri akasheshe ningushaba nkwase mukama arahanga umunyambabazi mbase kugamba ikigambo cyawe tata nyamuhanga cyongere kumuriza imitima yitu rero izina ryawe rihimbiswe Kristo mukama witu. Amen. Yebere mnonga Reverend. Amina. Nkushaba ngo yanjure ry'abari kutureba na bwanyuma tuze atugambo cy'ikizobere. Abishemwe ndi Reverend Amon Tumusime kandi umurisa wa St. Stephen's Busibo Church of Uganda, chaplain wa Busibo Secondary School, Wembabazi Murkabwe Archdiaconry West Ankole Diocese, kandi ninzarwa umwanya wo barkweta kirambije mu mitoma rihinda ekanisa yanjye ni Karebo Church of Uganda, kandi chairman wa school management Karebo Primary School Kashenshero Archdiaconry West Ankole Diocese, kandi nyino mukazi Rita Tumusime Ruhanga twerize umugisha gwaberere babiri kandi tubasimira mukama ndio wishemwe kandi ntwara umugisha kusimira Ruhanga uwishemwe Claire abo kunyeta kugira ngo tubaganiho ikigambo cya Ruhanga nanye natunga umugisha aho kuba this is my first time kwija studios za TV West. Mwenu abishemwe nyendagaruka kusimira Ruhanga aha wizoberi kandi uwishemwe Claire nkoko yatugambire mu Sunday akashatu ombero ibyo kwesi ibyako kandi namazuma akuba n'umucimanya Anglican, Catholic na Orthodox church nanka ebiro byo kwesi byakwe biri observed munonga abo kubantu kuratara mukama witu Yesu Kristo akube bireba ryo mwihamba na Yesu byako ahabo kugeza ubwa bwe nabishemwe eco nicumanyisa ngo ni woryoko arihebyo urukurabamu ebikugeza ubundo kahurira wayeho amasiko ubundo kahurira wehwiramani Gonka Bible ne tugambira je munonga ngwimwe mwena abarihire n'abaremerirwe muja harinyi nyena kugambira munywano wanje ryoko wiza hari Yesu ebyawe nibitebekana abo kuba Yesu nabimanya azaro kuzahari Yesu no kuzumuri Yesu mbwe n'incendo zo muri Yesu utazahari weconka kureka uze umuri Yesu mbwenu okusiba okukundiyo n'ingamba kwandikirwe je ningano kushomwa je umungiri ya Matayo ishura ya kana kutandikira amushorongo bwo kubanza Bible networeka Yesu Kristo ari yo mwihamba konka amushorongo gwa kana aho Bible networeka ngo umuntu tatungwa cyo kurya cyonka kureka n'ikigambo cyoha cya Ruhanga bantu bamukamamwe ikigambo cya Ruhanga nkikubasa ikigambo cya Ruhanga kinamani ikigambo cya Ruhanga nikitegura nikikwimusya kikwiha umurevu kikuteka omundijo mbwenu okusiba oko kuturumu no kwetebekanisa tujyo mu kwetebekanisa icyo kubanza okufa na no kuzoka kwa mukama witu eco neco kubanza icya kabiri okusiba no kuturetera twashaba munonga akuba nikikuru munonga kandi okushaba kuruma mageraki aman. There is power in prayer, there is power washaba Ruhanga na kuribye imbabazi. Icyakashatu okusiba kuko kureba no kwegarukamu ukareba
the way you have been walking with your God, the way you have been communicating with your people, associating with them, akuba nikikuru munonga ekyo nakyo oshemere kukitekatekaho nko mwikiriza. Mbwenu muri yakasheshe kunani ndeba omukusiba akuba tutandikire kurgo abwa Ash Wednesday tushobora ahabirebyo na nambe ndamba bishobora ukanani yenda kugamba kigambo brotherly love. Omukusiba twina abantu nibazo omukusiba kunko shanga nasiba Claire tarukwatanasaniwe kunka nagira ngo agizira iki ngo asibire ushanga ari omukusiba tarukurya na mwinishe ushanga ari omukusiba najya ati nimanya mukama kunka ushanga ubuzaribwe n'abagenzi be butagizira iki butaru kandi bibone tugambira umuntu tarukubasa kugira ngo ukunda arahanga akarahanga utakareba urukwanga mwine nyoko so ncumanyisa ngo ushimire na wano usiba ushimire kunda mwine nyoko rero bwanyuma yo kumukunda narahanga akwa God is love ejo twatakimanyire ntuba tujye mu kigeraki ntuba tujye mu kindi zaburiga na 3 ni iki tugambiraje munonga akuba natoreka najya tereba kuciri kirungi kandi kiri kushemeza abisheme kutura hamwe nubakwatanza mukamasimu waba takwatanise na mugenzi wawe go wino kurya rubazo mukangana simukagera kanisa nungi abo kuba ekanisa nerwo maka mbene kibanje bayisa ngutushime kuba twina makamarungi garukwatanisa shime kuba twine barana abarungi barukwatanisa dene cyo kikaturetera ebintu bitu yona byagera ki byabaji twagera amakanisa amarungi twagira ihanga rungi izina rya mukamara kagera ki rikahimsu kire nshomera aho Paulo nandikira abakorinso ibara yo kubanzuri amushoro wo kubanza gwikumurebe nagera tingi abakorinso shoro ngo 12 mu manyengu tandikira aho Yesu mu manyengu ngoko mubiri gubagumwe yes gukagira ingingo nyingi kandi ingingo ezo zona ezo mubiri no buzirabe ziri nyingi gubo mubiri gumwe exactly na Christian kwari exactly na Kristo nukwagizire iki nukwari abishemwe abampurikizi ebara yo kubanza Paulo nahandikira abakorinso eshura 12 amushoro ngo 12 uwishemwe yagushomaje munonga ngo mumanye nko kumuryombera gumwe ukagira ingingo nyingi ati noreba nko kundi yaha bishemwe n'umundeba ombero rwanjye mwena n'umugoreba konka ombero bwo kureba gwineho ngingo zitakushana aroha amatu aroha nyindo arehemenwa aza buri kintu kine kikugera ki ekikora akwatka ko cyo kurebera wabo tine nyindo tokayisi wabo tine minwa tokariya konko mukanomu harimo rurumi na rwino mugera ki umugaso so ncumanyisa ngo buriyo mwowe uryo ko hero ino mugaso gwagizire ki ogwayine ari mugenzi bantu bamukamamu mureke tukundane bantu barahangamo mureke tushaberane bantu barahangamo tureke kwangana ako mukwangana waratwatandika kwangana ncumanyisa ngo Kristo nabatari mukahi nabatari muri twe niye nabagambire bantu bamukamamu ni cikuru munonga mureke tukundane mureke tushaberane uko hero no shanga abantu barukwangana shanga abantu batari kurya hamwe nyoni nyijuka umukura kwanje ndiyo muntu ayino bujuzi akuba Claire kazarwa mama wanje haza na fortunate rakari umugwiraro nuko yatuzire turi abana bashatu kunko mbana bashatu abo ruhanga yatugire imbabazi twakora twabaho ya tuzarumugwiraro kunko ruhanga yatugire imbabazi twakora kunabe nahika umucakabiri mama wanje yagera ki yafa tata yashwera ndijo mugera ki mukazi my step mother yatworra yatureberera ukanye nangambire necyabuzumaraho ibikabikaguma kuko karamukama yakwimusya nangwa arizo warumwe ubantere kijiko hagati y'umutwaha nkamara akanya kuko karahangangire imbabazi natebekana nargayo kantere jiko cyemboga hagati y'umutwe ukanye nangambire mama wanje ubwo my step mother akatworra ukora nko muntu yatwunka ubwo mukazi katinyoko tumwanga ufakina ukanye nangambire Claire ruhanga no mutunji wengera ki wembabazi ayindi kugambara no mama witu utwine kandi tumukunda ntumureberera abo kubana mama witu kuko umuntu oranaje ati nakweshengereza riko yange nanga apana ibyanca kare tukagera ki tukamanye mureke tukundane mureke tushaberane akwa Yesu natumanye ushomera abakorinso bo kubanza rebe ishura yo kubanza wa mushorongo gwikumure cyari kuga abakorinso bo kubanza ishura yo kubanza mushorongo gwikuma onora najya ati
Omushororongo gw'ikumi abakorinsi bo kubanza ishura yo kubanza yes nagira ati nagira ati konka nimbeshengereza bishemwe yes omu izina rya Mukama witu Yesu Kristo mukikirizine Yes. mureka kwebaganisamu yes mukwatanisa hamwe buzima omubitekateko byanyu n'omubirukuhani resheraho bwe kankugambire munywani wanje mureke twikirizangane omu kisiibe eki mureke tukwatanise hamwe omu kisiibe eki mureke turye hamwe omu kisiibe eki omuntu utafa kusiiba just kusiiba ukareetera amagara ga warwara arisazi ukareetera amagara ga warwara n'ebindi birwara ebitakukuyamba manya noshanga omuntu kure yasiibire konka nanda kubaruka nokusheka atakushekaho nanda kubaruka biburi netugambira gye munonga Isaya 5:9 ngo reba reka ngisomore uri mukame cyari kugamba bene uko kushomaho uhura wagaruka amano ugira uti iki niki Isaya 5:9 reba mukame cyari kugamba reba ya mukame cyari kugamba najya ngo reba umukono gwa mukama tugubire mugufu utabasa kujuna no kutukwe tukufire utabasa kuru ati abishemwe kambagambire amwe nibirukanga rero baza kurunda abo kugira ngo nshabire ondeberemo nibyo biriyo mbibatwara kuko ari ibinshungeri ya reba umukono gwa mukama tugubire mugufu utabasa kujuna no kutukwe tukufire utabasa kuru koreka ibyo kutakirira byanyu nibyo batanise noha naranga wanyu kambagambira bishemwe twine bituretire byatutanisa na mukama ubwangane bwatutanisa na mukama urugambo rwatutanisa na mukama ubushambano bwatutanisa na mukama ebe biturukora byatutanisa na mukama rero tukirukanga ngo tugende baze kutushabira ngo mwe bakatugambire bitugizire iki ebiryo muri twe batugambire iki turi yo wenka niyo urukwemanye cyo gizire iki ecyori ebyo kurya tibyine kizu gendo orye konko kundane na mugenzi wawe gendo orye konka ohwere mugenzi wawe mwe no mukisibe cy'umunywani wanje uriyo kompurikize ngambara wina abantu nkababiri ninga bashatu abo hwerire either kumuhereza umwenda eja kumuhereza icyo kurya kitekateke horebe horashanga tine woriyo owo hwerire kakugambire yegarikira azobwe Yesu najya kuba ariyo muri we noja kuba wakora umurimo ugwara kugira ki ugwara kwenda ebyo kutakirira bitu urekere ukire kunka biburi manyine uziri reba Isaya 5:8 uri cyari kugamba gwa musanzu nagira ati tukubagane byo kuriya byawe nabine njara no kutasi nshoberwa ezitine butaho umaka gawe ukireye wujwire busha ukamujweka no kutehuzya banyi wareba unkakreya when Bible is very interesting no gisoma hurura wayo tukunka nk'iki da dore mukame cyane bwa twina abantu abarukwehuziye babo urebe umuntu yayehuziye wabo rero yagumara yati nyondi warahanga tukuranga uri umukindi kambagambire abantu bamukamamwe abahurikize shabera hanga atugirire imbabazi shabera hanga agire byatu ihamwe ari umushoro kwenda kwendera nagwe azanagwe n'umukuru munonga akuba Zaburi ya 5 ni mwa mushoro ngo gwakana necyabuzumaho ariho kuguma umuntu akuba washoma hawo Zaburi ya 5 ni mwa mushoro ngo 5 noreba ebikuguma umuntu ebyo nobireba icyo kubanza twine bibi ebyo kushanga birye ebibi byo buzarana wahika ubiri Zaburi 5 nemo agwa 5 shoma reba nkahangirwa mu kutashyikirira no mu kibi mawe nimwe yanzarire mbe ningushaba munywani wanjye oyetise nka Dawudi aketise washanga utari kurya na mugenzi wawe yetise Dawudi nangwa we nomanya Dawudi akari mutabano wa Yese akari umbana ba Yese nube yabari umwana muto konka akari umutabani konka wakumza munoreba Yesu go urukureba akano noyereka ngo he had multiple wives araho kushonguka reba waka no shakatine mukazoma bwana nubwo ariyo nayoreka kugira ati Dawudi akano makashishi yahika kuringura mukawuri na no kwita yahika kugira ki yahika kwita yakore bibutashyira
kunka ariyo nayetisa ati nkahanje gumba utagera ki mutashira kare ati n'abantu bari kujunwa kunka guma inito kajya ati njumbi kunka guma nayangana na mugenzo tu n'abantu abuguma n'ibiniga ucumugera utwagamba no wakanyiga ukashurwa ukashukana ni mango no wishemwe kunka kariyo mukinda iki bico bugera ki cyo buzarana chugumana cyumukurata akarandika gumanuka mukurata kankugambire kandi buri umwe ine cyane konka ni ngusaba buri umwe urikizi yeranze ibyo utari cyange nikiye rero bwanyuma yetise umukisibeki oyire hina mukama rero izina rya mukama rigire ki rihimsu ecyamuhero cyandikirwe abaheburayo ishuri 13 amushorungo go kubanza najya ratire let the brotherly love continue mugenzi wanje eko kundana kugira iki kugumeho cyejo kandi umenye yahendera yajya to kundana kugira iki kugumeho muri cyo tukundanye aho mugenzi wanje okuryo harubazo kuryo misho mukwato mungaro to kundana kugira iki kugumeho akwa ni cyo Yesu ari kugira iki nico Yesu ari kutwendeza wamara gukora eco noja kora mukama yakore byengera ki ebyembabazi rero izina rya mukama ryagira ki yahimsuka mureke tukundane mureke tushabirane riri izina rya mukama rigere ki rimsuwe tinkwenda korengaho katushabe mukama rahanga tata mukama rahanga umunyambabazi mugenzi wanje uhurikize tata nyamuhanga umunyambabazi nanangwa na nitwa bari ya tata nyamuhanga umunyambabazi twereze rukundo umukisibe kitata nyamuhanga umunyambabazi yongera gamba nitwe tata mukama ayitushobera zine tata nyamahanga umunyambabazi ayitwangine tata mukama umwabwa amadini umwe tata nyamahanga w'ibyo butegeki umwe tata nyamahanga bw'amataka umwe tata nyamahanga bw'abana umwe tata nyamahanga abo kubeherana Mars n'ibindi mukama rango tusasire shiriza mukama sandege bisande nkuru mu magara gitu kabikiriza kandi utwirire hiti gumente ukora umurimo gwawe rero izina ryawe rihimsubwe kandi ubusinge bwawe rahanga urengero kwetegereza ko umuntu wena burinde mituma yitu n'ubwenge bwitu mukama tugumente umanyarahanga n'umwana wa Yesu Kristo kandi umugisha gwawe rahanga tatitwe n'umwana mu kwera gume umwanya wo gutata nyamahanga gwa TV West umugisha gwawe tata nyamahanga umunyarukundo kugenda abantu bona abahurikize n'abariyo nubareba umugisha gwawe tata nyamuhanga gutugumeho twena kandi gutarturgaho kurugati okusibiro byo amen kamasi asimwese yes yebare mnonga nasimyo watambura nito mchweka cyitshengiri yebare mnonga ahabwizo mbabazi kandi nsimarhanga okutambuza byo mchwekeki kandi reverend yatwara kurungi umchwekeki n'ebigambo birungi n'inzira nungi mnonga ninyisiyo watandika nito turi kutandika imichange cy'uwihamu na munongo buriwe tsibeki turi kubasa kwesivya kwe bakaribo nyigira amisho na Bible netugambira je nkora yesivye ko yesija mashita hamisho tukureje utarebeka ko umuntu yineje utarebeka ko umuntu yinena ku mweniwe na wayesivya kwe kandi hato kagera umutahi wawe tsenega niba wawe kabera kumwakora shuware byo no busibiriri mwene Reverend yatwegesaje nitekateka ngo misibo cyitwe iki ekitwasemo sandisha tu reka tukore ebiruhanga rukutwenza reka tukore ibikorwa by'embabazi reka tushabe okuciro kutubiri ntushaba rero ruhanga tubone kumwirira hihi kandi of course wamwirira hihi he paves the way ekyo cyo kutekateka ngo tukire kubasika nicyo basiko mu mishoge program ya msimanto Claire mpaka hasha 5 twikirize tuhomereho netugarukane twika cy'ubujorezi Jango yangu zile hazata shemile
cheyo mukahumurako program ekirindi amsimanta kind of course uchine clear mpaka harisha itanu twasimemba baza mukama wa Yesu Kristo ezo zongerwa hazindi aho kubasa kureba ngo nitwa program yanjye. We don't take it for granted kugira ngo nitwe kandi twasimba hanga habwasende yakashatu omubwiro buturi kumanya ko bwisibo ningasho bwa karima gebare hanga ninyisikango ryo no mukwata maguru nenteje orukore byakunda urukore bikorwa byembabazi urukushaba mnongo urkweshengereza hanga kuko ruretse cyo rukutekateka mutakakozire turece kwesi byakwe kandi tukakora ibidashyikirire. Reverend yatugira ati ngwe none yisiza cenjara n'ubwo gendo rye ukora icyo urukwenda konka kwereka amaranga ngo sibire kandi murana tuwamara musya umutahi wawe banumyabzari tuwamwakura yagira tezi sandisha tezi twamara wabano manyangu tine cikorwa cyembabaze cyo wakozire yetero mu kifuba ubundi umutahi wawe we narara kwe iwe nebyo kurya nangwa gere cyo wamuha cyo kujwara nkecho wanoreba ngo hini ko mwendo gwamara nangwa n'imyaka y'urutaka gujwaraga diro waguhereza hina rugwetenga rero hanga ari muhesi wetu mwene ceke kitwijana cyo necweka cyo bujurizi ubujurizi nubukura hamagara gitu abikirize Yesu kutegeka amagara gitu ko kuba wamukirize akategeke byawe akategeka abana bawe akategeka ikaya akategeka umushija wawe akategeka umukazi wawe akategeka business yawe akakutegeka hamurumo. I am telling you now wabana utambura nibarengo gumuntu natambura na Yesu na wabana urya nibarengo n'urya na Yesu na wabana ugamba nibarengo n'ugambo yine Yesu konka ko rukubuta kikirize Yesu. I am telling you n'umuntu yakureba nakwetegereza ahabo kuba ko kuba wikirize Yesu hine byo rukuhinguza misho hine byo rukureba ukagira uti Yesu abimbasa ubonyoti nkabe basa ko muntu reka Yesu ashinda byumweci konka ko kubota kamwikirize hine cyo rukubanora kingo magaraga yikiriza Yesu ategeka byawe yikiriza Yesu ategeka magaragawe ibyasigara bimurekere na yija ko bikore
When twine Le Canon Elizabeth Ganshanga, Le Canon Elizabeth Ganshanga nargo mu South West, mu South Ankole Diocese, bite kanisa neya Kabahikwe Church of Uganda. Omuri ntungamu twatunga umugisha kwija kujura izina rya Mukama wetu Yesu Kristo no mchara yakora mbwene cyaro kugamba nakimanya izina rya Yesu yanargamba ho namanya cyero kumanyisa aho kwa namanya hamwihire namanya hiyamusya kandi nareba na hariyo namutwara manya ko kuba wikirize Yesu ubana uranzia naho orukuza ubo inamatsiko ubana umanya cyo riyo noza kuzamuninga shicho riyo noza kuhikaho konka ko rukubuta kikirize Yesu namatsiko togene ubutine matsiko iwe tushanaga nicya karenefa konkitwa bamwishirize amasiko gine uyu no kwikiriza mu ruwe ukamanya utuburcumu mu ruwe nicibasika mwene nkiriza twakire wishemwe Elizabeth Ganshanga twakushemera room studio zitu kandi twasima hanga habwawe kubaha nanjye nashemererwa wishemwe Claire nashemererwa bari kunyakira amina bari munonga amasimo akumugisha asimwe Yesu kirije cyetego cyanje mazima kama yakikora nayebare Mwana wishemwe Elizabeth nishabangu turamusiyeho na mnonga bariyo bakureba bamanye izina ryawe bamanye na n'uburgo bwawe amasimo amina ndere Canon Elizabeth Ganshanga Nyenduga umucacho yakabahikwe Church of Uganda nkomuruka uburisa no bwakashanda akidikonare ne yarkoni rekitwe rero ubuyobozi no bwa South Ankole nimwe mwena barikundeba nimbaramusya banywana banje abana banje nabo bona bomanyise ngo izoba nimba ndi mu studio za TV West mbwene nimbaramusya kandi nishemera uko kuranga undi yaha kibere kirye cyetengo cyanje abishema bumbura nabo njiri mwe bari munonga kamasima kandi aherezo mugisha Yesu twasime mbabaza habo kwisha kwawe mwene wishemwe Elizabeth ntwenda kumanya Elizabeth ukazarwahi kandi wakorera mukere kushachi yebare ndiyo mushito wazirwo mukaya yo mushije abantu beterisa katinda owabarwo mushomesa we kanisa umujunwa owazariro rwampara kinoni bakafuruka bakaza rugando muri tendero bwanyuma habwo buhereza akaragayo akafuruka akaza amashiruka amashiruka umurika waboye bwe no kwe niyo nazariwe nyowe namawe nazarwa mukayabani 12 12 wabo wakanga nabo wagati wa mukaga hazo wa mukaga ogwe ruhanga yampa umugisha umbani 12 niyo nabandaze kujuna mukama witasimu mbona kagira umugisha muhango ni musima amina mwebaza tutakashyira hakojunwa Elizabeth waza ho mu ishomero ahabwe mbabazarhanga ningi ishomero tuwaje buzima ngashoma tata no muntu wabiratine sente nyingi konka rukunde ikintu cyo bwegeze tukaba turi abishitse mukaga naboje mukaga tuwe nakageza aho yatushomesa hazo mu bishiki niwe nayogamo nashoma naheza primary yanjye 7 naza kakoba Bishop Stuart College ariko murwe na nshanjo nena natandika kushoma twantushoma imyaka yena nagiheza naragayo nyine grade 2 teachers certificate natandika kushomesa mashiruka aho irabe imperizo primary nashomesa imyaka 2 n'isheka nazo mu makana hinjo ubu twarebe byona reba ntuza kakoba MDC twajonurwe ninga tukajonurwe bweno ranga kanjere mbabazi umwaka gwa rukomiro na shanjo nebiri ndiyo mu primary yanjona kamasini yanjona natunga borozi barungi akaro mugenzi bamwita Kanoni yituma yankunda yabo morozi banje akamburuza nzero no nabe mbantariyo ndiyo mukushuma nkija ngo mwene Kanoni yituma yana kugambaho aza kinyezirisa obutagwa cyagumana ikimpa mali kandi no kugira ngo nabazire banje bakaba bajonurwe mwe nabo bagumana banteza amajwi banyezirisa muzo mu fellowship n'abakikuru shanga ndumugenka konka bankunda banteza amajwi nagumizamo nakunahereze kushomesa ayishomera aho nabemperizo nagaruka kushomesaho hati nakunda fellowship nagumaniza mu n'abakikuru abo haza nabana bato bishya bayibana bajuma n'abasigazi nagumaniye mbatera ho kuzo fellowship
Mwana ushe mu Elizabeth primary nturebe uko turi mu kimuto impangarento ecakuritire n'ujunwa niki nahabo muhanda gw'abazire ninguka kirutapana reka njunwa mbonye ko kujunwa kwanje mukaba ntakikorira program kandi yo mwishyo wabire nayorobera abazire n'abampurukirize babaryaha nabunkuzaru wanabona bakimanya abazire banje bombi tubakiriho gonka kandi yo mwana wakuzire nayoroba kandi natina abazire mbere kutwabe bwizo baramutishomere sande abishiki bato burabe n'ishoma nabo baburingire haza baburuma na bisa yishura yuko banze ku 18 19 kusema 20 bajya ngo ebe byanyu no butukura tukutuku birya yaranke byo ibinta no yari butukura ngakarari birya yaranko rubari nko muri ikirize mwayoro marange birunje byese ko muri ayange mukagoma muri yari barara nkaba ntaceteka tekere aho naho nahurira mani gankwata niyo mukahina birashitana naza kweshangana ishanga rutara hiba bintu babura nara najuno binaga mukama yahimse kuna tahira nagambira abazire banje utanajuno bashemererwa nkanye namabara hagabuja gwe bampandikira bambihabiha bankunda banteramo otwakweto tuhatu ngo tunuzamenti tugwena ngo bansisira amagara ebarehezo nagenda nazosya mbona natandikira kandi nagarika nyuma amina nitwe nabanza kugwagwana nko mutoto nagete konke cyanyambire fellowships tata ncheza ntizo mu fellowship anychereza atiroko mama ngenda nawe ubwo kanoni yituma atandika kumbura zengere kiri muto tuzo mishari atubura ntandikira ndukutetema ashomese ciceka namwe nundi ha bible ni mako dushomage munonga mbwene yanteza amaju nakurantyo tunagira byantegana so mukahaka hatari mu marwa hatari mu kurwana ico nacyo cyanyamba tata no muntu wabatakunda ngo tutayataya yo tuzengerere namutira kandi mutina nacyo cyanyamba kugumuka n'abanywano ba tata na mama bakabarya bajuna bija kutayayira mbareba ndi babashemere mukunda kujunwa kare bwero nyinza kunkuba ndi yaho twongaranga yibare abandi norano bajunwa barabatabagaruka enyuma azo nkabana ajunwe nyine myaka mwenda kunkana agaruka enyuma kunkaranga yaguma ndi inzira bwero nshanju nebiri nyine myaka 10 mujaju nagaruka najunwa nagomezamo nagaruka nyuma nayanga nabire ninkore byo bwana nkaba ninkwata kwata nyenye butsente twatata nkabanya no mu rumunonga ninjabura kandi ninjabura inyama bagingi iteke sanje bazi hwiriza byokwe bateke njabura bitoke kwata no mu ruru niza kuryo mu maka azatata katenda utuzerere konka niwe nyeshereka nzayi natandikire ibyo bushamba ndiyo mwirisiso konka rahanga yandeba ngo nayija kuntebe kanisiza akana amanya ngo ndi yamukorero go murumu yanjuna kandi kuyihananjuna tinkuhamya ngo hinetse nagarikire kukwata nenga nakunda fellowship nakunda kushoma kigambo cya ruhanga no butwabire ntushoma Bishop Stuart College nkaza ndi umuzuna na tuyutazi banje bakabana bamanye amina twareba dubarare Reverend akaturebe twatuniyo bakanone bikashoborokere tukaba tugenda iviro batkora program tuzo mu bya kabrangire buremba bonusya tuzakubura yengire nacyo cyaturinda but there are fellowships twargo mu Sunday service twaguma tuvugana kabajuru twagira twagumuzamo nukusena kandi tinkefuza gizo banere aho boni ngoma ni nyasima yabare Yesu kunjuna ndumuto omukayetu kandi na hatreba meze enjoyinza zo kuraniza kunda munonga ako nko kuranza meze reka banzireba bishemwe abo nabe ni juna nabo niwe ndi umwana muto binenju ndebo bashemerirwe mbone njya nanye nahika kunerenju nshirwe mu rugendo rwo kujuna mbone nsima mukama munonga niyo kundo kujunwa omurugendo ro hibe bintu bishatu byankwasize twatwina mistress yabe natutebeka nsomye byo moyo aza katweresa keshongo kakakamwe bugambo bishatu najuna narinda namara ebyo bintu binkorire yesa kanjuna yandi ndebe byo myaka yone emyaka minje yinyo no munsomo niyimaze ndiyo mu rugendo rwo kujuna nyowe tata n'umuntu wabire nayenda ngo ntashwerwa akananda ngumbo muhereza we kanisa mwe nambwe n'umubire yarigiro konka kasiga nashwirwa mwahure mwe n'umubire nabakanoni nabumburuzo wengiri reba za Tanzania neza yo reba ndiyo mu TV wese mwe no kuyabaruha kandeba nushaka atetse ruhanga nicyo nabiri imyenda konka harashemere so mukama yandinda cyo yamperezo kumarwa
ubwo umuriro kugambira ruhanga akagutwarira kimwe no mbintu byensi nkahati kine kinkura ninyetemba anza mukama kwarebere namarwa yambe bintu shi naretebe mbwene shemerirwe kandi DJ nyino kumara yandi ndromo gorgo kushunwa nyino kunkuba n'indebe y'abantu bakukora bense turahanga mbwene kurinta jone rwe hati nkabire n'ushaki mbwene kunkuba ndiho ngo mbwene nyona ninge ndana naba mbyihami nzereba ndyo mukatanda kanje nimbyama ningweshikera ato mushijo gwo wahuranga shanga wakabaryo muhereza bakanisa akafata kiriho akabari yakidikoni yafata ndiyo myaka 10 ndiyo mu 13 ndiyo fakazi konkani nsimba rahanga ndindire muyandeberera ndi ngo kutangaza noreba navuga nti nkabandi grade 3 grade 2 teacher konka yanteza amajo nashoma grade 3 nashoma grade 5 hati mpumwire ndo retired teacher nintunga pension yanjye ahabwe mbabazi zamukama umurumo gwa mukama nkozirege nyino kumarwa ebintu bangwasize nabirebereraje esente z'abantu nazirebereraje abana barabona umukono yanjye bashoma abana abuyansigira batakahereze kushoma bashoma batunga degrees abandi bari ba masteringa abuyasigira batakatungira amaka bagatunga hati nyina bakamwana nyina bijo ahabwe mbabazi zamukama kunojya ngo tukujunwa ebintu byasigire byona nkabire nabihereza ko atarona kimwe kinkubasa kuguza aho kwa rahanga namperezo buri nanye umuntu ndeba nimbura ninyongera ho mazima ntabwo mbabazamuka mwene nsima Yesu koririje byona anjona yandinda yampokora nubwo bandi yo mbishiye mu fellowship nabwo ninjani bakinde aba muri umuntu mazirwa ndi umuntu no usinge kandi yamperezo kukunda amina nimpura kwereza abantu be abahereza be abakuba bari mu myanya yanjye ninkunda kuba kwasomura mu gwa mukama ninye hayo kurango naherezanye gisa nabantu n'abana banje mbezira kisa kandi kuba nindeba nikora mu rumogo isino mukama bushinyo we ninyohe no kanya ninyoha aza muntu ruhanga kwiharire kunjona hatabunko zarwa nabo manya bamwe nabo baje amen hari umutwine mu ba reverends manya no mu bana bito manya hari mu ba reverends munyanyazi urukunkira no professor ari umukono university hati na professor muntu bakuru undi yijo nyine muri reverend nawe ari umutojo nawe no mwaburi muri ushenye batabana bitu first born wanje by the nawe no reverend mukama ka abunku zarwana bizira ndo nabijukuru bitu abana bitu nabo nabahereza bamukama kandi banishabira umbana bitu uterezemo abahereza bakuru mu rugo rwawe aho katata akabarwa muhereza kandi akunda bene ibisigo kandi zibana kurangwa nakimukorera nishinyo hatabwe mbabazi haza okujumuka gumayo tune cyeshongoro rya okugumana mukama tugiye ko kugumayo ibyo nta turahanga n'abaseko ndeba sandizi nkibireze kuyire ndije Tanzania kuburira nzire mbushinyo n'inyo nanye shware nanye niza Tanzania nanya heru mba international preach mushata bar kundeba kesiona okuwa mwayi ninyo homana machombwerema twakuroma kayogoro bwinje munonga ukota kuteka teka unharga umuntu wamani kugarhanga atwirumisha yatwimtuza mu buruzi benjiri yatwimtuza twagenda twakora umugwe mbone nesimo mukama munonga zo mukatanda kanje kabwejera ngariba n'ubushesha nanye ndiyo muhanda gwa mukama shome kigambo cye nikinyezira kisa twinekesho ngo ndango mpumuzo bw'ikigambo cye eco mu Bible kimanyisa kunzo no kutishungura cya buri mwana kabona urukuco azishweka cyaha muhero kijango mpumuzo bw'ikigambo cye eco mu Bible kimanyisa kunzo ndwe hati ikigambo cye cyamukama cyo kushoma nyetabaza kumanyisa kunzo ndwe tworeka ho tagendaje hati uyihamukamo nicyo rebera tuzo mu fellowships nakugira ngo uzanyurwire na hati fellowship yenkene y'abantu bakene mpango tinko basa kubera kugeza tine fellowship akanisa yito rwakashatu tinko bara kugeza naba atari musafari nabishe muri bakimenyaza mu bezira kisacu ikigambo aza tutoreka iki turi tugumiza mu muhanda awayenda kutarabana ushombe ikigambo tukugariza mu muhanda mukama tarwo kintu cyongera imbari ashi kunonya umuntu namanya iki yakugasirwa yaheza kujuna imumwe n'abampurikiriza kunojo ngo umuntu namanye ki yakugasirwa yaheza kujuna eshakajunwe kaje kuno muroza ko
kake kanumoroza ho kake mu karebo burunjo bwo muri Yesu tanakugambira shi ati nakamanye ngo yata ndi mu mbabazi zamukamo nambwe nebiro 25 y'ukwezi kwikumi nimba ninja by'imyaka yanjye eshanu iyo bukuru haze imyaka 5 n'indije 5 na 8 niyo manzira ndi mu rugendo rwo ninyoha usije myaka nkaba ndi baba ke tubona nayo ko ndi akiko okuza umushisha kansuko muka ukarebera abo bana umwana rwito ibintu byabona bireberera je ninyoha n'abantu batangara shibo basoza kashaka bazamuka ubwenge bwitu nubwo businge bwitu amani bwitu gaba bake konka ko kumwehereza uburugingo rwawe rubona wisiriza karutegeka tarwicira kukureba ningo ndo mushoro ngo nguryo mu bafilipi shura yakano gwikumenishatu Paulo naandikira ekanisa Efeso najati abafilipi ati nimbasa gukora byo no mu Kristo mpamani ko Kristo yakwamani cikumayisa tine cyo kukureba I can do all things through Christ who gives me the strength. So bwena mani tugo muntu bare bano progressing and succeeding tumana go muntu konka Kristo kwakwamani tine cyo takubasa gukora n'ubuzuruzo ko no gukora hamwe n'abantu batanga ushoka none abasazata kuzo mu radio west manya Reverend Amono kuba bwese rotereto ubuzuruzi yanya hayo kwa namanya ngo ngwine nyine ubuzuruzi gwida kwa mukamanda bizombi bintu bingi kandi bururiyo ubundi kwereza tinko bahamukwane jaha TV radio TV ja west no bunko bandi witu nahindu kuzarwa no bunko bandi yaheru yihanga ryitu ubuzuruzi nubwo bitinka bwindra akayisa kabundindira mbwini mukunda hata namwe n'ikisigarizwe bishabara hanga mushibindi ko binkorire hati kisigari tokunkwasa ukanteza urutambwe nkagenda je nkaguma ndi mu mbabazo nkargaho nkiruka no businje aho magara gatawa aho gungambira abandi cyo kintegereza bino mukamasa asima mnongo wishe Elizabeth kandi twenda kuhurira bigambo byo bya hamuhero ebiri kwaso ubona mnongo atakashaza kukiza Yesu tegeka magara mukamasima yibishe mbwena bamburikirize barukundeba ebigambo bindi kubagambira no kugira ngo nakukira munonge birebi kakano kwiyagagabana turigo mu kwisi mbere kwisi yakwe no kumanya ngo okwisi ko kushemere noko uko kumanya abakene tukamanya batine ko kurya tukamanya barire ko tukamanya abajire abajeka nubwo ngarije kwakira okwisiga ko kwitu kandi ikindi hendera nacyo ni ngo ndike shongoro kigana cyenda na cyo haza shoga kubanza mukamana ndirati nkamani umufakazi mukamana munito umugoro arahamunito umubugumba arahamunito omumbera zone zenso munjara mu bukeno mu kagayo mu kwangwa mukamara hangara hamwe nito mu rugendo rw'itoru kandi gutari tusiga wenga agagumara hamwe nito nicyatansigireho mu fakazi nicyatansigireho mu kureberera abana haza nkashashura fees za university mbe nimba shomeze zo mu university mungi abo kuba ebintu mukija kabisigaho bebero tindire na rone shomesa abo bana baheza ni tinarone abo kuba njirire tinko gwejejera konka nguma ninyecendesa ninkora bigufu so ruhangogo ko namwikiriza yaguma nayo yandinda so yampsya omyakeri so utari kusiga wenka ayaga muharamo nito ngo mu mwirima ndindinde naturagana sati ngiyaguma ndaharamo niwe tindi kusiga wenka mwene cyo kugambira bamburikirize muhereze mukamo mwanya go kubanza mu magaraganyu nayija gumara hamwe nimwe nayija kubarinda nayija kubajuna kandi nyensya nuwenka artwanjro misho garahanga witu turi abashyikirire beteka tekere okutunga magaragataho kandi gariho mbene ugumu muri Yesu abataka mwikirize nimbahika mwikirize Yesu abajuna abo ko muri we numuhari go burunjo bwona numuhari go businge numuhari go kushemerwa no gwo kubona amatungo gense utine Yesu no basakorara no rego tagwejeje no gwo kurya byo kurya rukushaki utine Yesu no basa kutashemererwa mbene kushemerwa kwitu kuri omuri Yesu mushongo nabe mushangire mu businge no kushemerwa atira nkabantura nimbiro ndabibura so rubagira ngo nosiga ayi muri uzayitarasi so ubusinge yawo nonda okubaje kubona okushanga muri Yesu tine cyatine wamwakira yeseri abantu bobuzuruzi tukugira ngo nempanye sano niki itizuriyo mbweni yoza hari Yesu naje kusinge Ishimwe Elizabeth
Elizabeth nishaba ngo uramusiyeho abirere bawe twendere bari mu kamasi ndamuseho Reverend Edmund atramate ya diocese na n'umukazi we cyakwera n'abana be ndamusiya ari musima uri pushenyi shaka n'umushinja babasa ndamusiya Anthony nakirabo nasumuka na Anthony ndamusiya ndamusiya Rusi asasa na ibyo nabyona nebye ndamusiya kandi na Gadi atumuza Kampala n'umucyara wa Pamela n'abana banyumwena kandi abishemo bona abo mukanisanje kaba ku Church of Uganda ati dikonera yanjye yakitwe kandi South Ankole diocese abakomana bandeba nakuchira munonga bishimo bumburana bugiri wishemwe yonje tumwebaze na madamu wajukera abandi mukama bahumugisha kandi tugushabirana umukoro mu rumogwe tutababerewa kamasima asimwe mnonga twasime imbabazi ahabwa uwishimwe Elizabeth Lekanon kandi narwo muri South Ankole diocese ntungamo ekanisa twajimanya kabahikwe Church of Uganda yayi n'ubujuruzi burungi mnonga kugira ati kingu zo mu kitanda nago jegera nsimba imbabazi manje ko ruko botikirize Yesu kutegeka amagara gawe sometimes you go to the bed turutubura ugumana ureba bushesha mwikirize Yesu ategeka amagara ganyu ebyasigara byone byanyu biterere areke cyo kugira utapane kimutinka kibasa umuruwe nikibasika aharuwe nikibasika echo rukuteka teka ngo cyugumire oba no kurwaza oba ni school fees zabana zabura iwe mugambire uti nyo school fees tindi kumanya hinda atozaba bana koko wishemwe Lekanon Elizabeth na kuzega tomushija katwarwa imyaka 10 nyuma ho kumukama yamubasa abana bashuma kandi abana bashumira mu universities n'ingiringa shamashumira marunje abana baheza batungana imirimo ezo zona n'imbabazi aho kwakuzita kubira imbabazi Elizabeth yakubira ryahana juri izina rya mukama uti Yesu Kristo konka kugira ngo Yesu amukorere birungi Yesu yamukorere byo kutangaza umurwe nahura ino kusima Yesu nahura ino kugira ati yebare Yesu konka hino bwo nabiro ryaho kahurira no gendana Yeshuma haka yebare Yesu aho cyangwa bakorire ko Yesu nakoretse tangazo je tukonkaho neki nakikaho utuwe bari Yesu konka wabo tamwisirize turi kubasa no kukigamba nibasha bamukirize tegeka tegeka amagara ganya tegeka imirimo yanya tegeka berere banyu ibyasigara tubimwegekere wahariwe nebasika program ni yamsimanta kandi ukinikire yapaka shaitani twasime imbabazi aho basande izuba sande yakashato mu biro bw'isibo ukozirwe gukorwa birungi netusime imbabazi arahanga ni utaka koziri ubwiciriyo rubasa kwega kamwe kandi uheze abana kuboheza tine ukweshingirizo yongereho ruhanga ry'umuhwizi wetu reka tumreho netugaruka n'ibindi
mushana nanyetiro abarikwe hayo twena twijuzo moyo wawe emitera yagomezi egume imitche wenukambe shuro yawe zamezi agamagara agampimitichira yomusha wenanyetiro wenukambe shuro yawe eyamezi agamagara agampimitichiramu yomushana nanyetiro. Hallelujah, nahani mukama ebindi byayenda bino ebyakozera n'ibindi kubikora nahani mukama ebindi byayenda bino ebyakozera n'ibindi nabisigire naza kubikora ubutwabira tukura zihari wabira namanya obwire buyayikorere n'obu w'omugasho buriya itutambuze bigere nitusiba twirisize tuzane kitabo akagumba kari gushama school fees atindahi etanda nitukomo mu birere wabira shwere chikade ushutensa chinyeche wabira zamakere birokwe amarayo chirenga ya zaheru ushukari mwiguru ukaba tutari kumanya nguruhanga kaba natumanya arenzira wire bonka unitwa twijuce ebintu bikwazirege twashabaye hura yagarukamo nangwa n'ibitutarashabire nabyo yabikora atuhira amagara yatuhereza amaka yatuhabana yatuha n'amandi ngokora akasente twineho yitwe ruhanga tutwine cyo kumuha kureko kumusima tukamuha tutinisa umumisho g'abantu nahani mukama ebindi byayenda birino ebyakozire n'ibinji nabisigire naza kubikora nahani mukama ebindi byayenda birino ebyakozire n'ibinji nabisigire naza kubikora ori kukuhebyo tamushabire omubwire bwebyo nebimota bishemerire omuntu akuhabana abakurata abakuza bashomesa biguri bazishwara batunga n'imirimo ako bushwere aburinda bugumaho emyaka erabaho mukiriyoni mukumba abi wakuzira nabo ureba nibahingura wonki wakiriho utine cyohireyo wena muntu kogo ukamushashura zingayi ukumara ibanje ryawe shano kumuhimba soti nahani mukama ebindi byayenda birino ebyakozire n'ibinji nabisigire naza kubikora nahani mukama ebindi byayenda birino ebyakozire n'ibinji nabisigire naza kubikora ruhango gutoyine chiwa kumuha kureko kumusimoti ebyakozire n'ibinji nabisigire naza kubikora entasime buro waje ruhanga nitukusima ebyakozire n'ibinji nabisigire naza kubikora ekimyaka yona turinda otari kutubaja zomuso ebyakozire n'ibinji nabisigire naza kubikora omuntu yakuhana abananyarwanda wonkiwe tikori ebyakozire n'ibinji
One thing I know, my tomorrow must be greater than today. Ubundi hine byo riyo noraba mu dukuremerire bihango omisho gawe nyencha kare nije kuburije konkanirija kubaje wabikwasogo waheguru wabikwasa rahanga wenka wabikwasa Yesu akaba niwe yabikubasa. Nyenda kubasigire cyahandi cyo kiri muri Isaya 5:9 nziza kushomba imishonrongo 2 yonka ubwo kubanza no gwa kabiri. My tomorrow must be greater than today, and in you banzo shitame hamwe teka tekeho ugiruta habwaci ntarji yeteka tekeho ugiruta habwaci umurinye harecho bibiri atanu na mwendo muri Isaya imishonrongo gwo kubanza no gwa kabiri. Ngureba umukono gwa mukama tugubire mugufu kutabasa kujuna no kutwe tekufire kutabasa kura kureka ebyo kutahikirira byanyu nibyo bitabasise ruhanga wanyu nebe byanyu nibyo bimuretire kubima misho akanga kubahura mukama mutasimwe Yesu namronji kandi mwijira amanga mutuma kwera ngo mukama mukono gwe tumugufu utabasa kukwata burahantu hona nenga kureka ibyo bitakirira byitu ibyo bitakirira byanyu nibyo bibatanihanga nevi byitu batumwe tukore bibi azanishasha ngo bibiri simuke kushaka kwa yabariyo nibakore bibi ibyo kushisha okwiba okushambana okushanga ngo hamurumo yiwe niwe kwatanisa na bagenzi bawe yawe umukazi wawe numunara numiyumba bwacire bwizire umushija wawe nora umushija narana yumba nukazi we all the time abana ko tahabeshireka hansi y'ibitanda in this period of Lenten necho kushasha ngo kushanga ngo bwirewe tsibo nkobu you're not happy with the people around you.
ruhanga watandikiriye ruhanga umukono gwe gutandikiriye mu bikorwa kebyo iwe nabeka yawe tumwatsimba hamwe hanze amaju mukashaba mukeshengereza ruhanga ngo abase kure muri kumushaba umbiri wetsibo nkeji ruhanga watandikiriye kubahura umushorero gwa kabiri nukugira ngo ukoreke byo kutakirira byanyu nibyo bibatanise na ruhanga wanyu nebe byanyu byo muretire kubimamisho akanga no kubahura. It's interesting because utakore chibi okatekateka ngo ruhanga naija kura uretse tukore birungi ruhanga tuteje amatu muretse tukore birungi ruhanga umukono gwetu mugufu gubase kutuhika rero ruhanga ryo muhwezi wetu ninkunda kubasima batambara nitwe gahita ataja program eji rebo mu kigambo cyiti kizoberi ninga shangiri yiti izoberi ayayebembera Reverend Amon Tumsime nembabazi abo wishimwe Canon Elizabeth Ganjanga watwara mu cyeka cyo bujurizi n'umukekuru yahamya yatugira ngo mu kwa gatanu na celebrating imyaka shanju. It is so interesting kunkana tugira ngo emyejo myaka shanju emyaka 50 yajimara umurugendo ro kujunwa okujuna ntikuru yatugira tukengo bandi yo mukatanda kanje ingweje gire nimba nimpura shemerirwe ahabwo kuba mukama nambya misaje amumsiyaje amugwejegizaje amukorere birungi byonga ahabwo kuba kamwisika yamukunda kandi ibyakunda mwebara batureberaho naho baturebera mu makaganyo. We want to thank the Lord abarga hamaramizo tusime babaza mukama Yesu Kristo abatakagira hamaramizo ni mwe tubendeze urugendo rurungi abakera yo mukama utasimwe abatakagireyo please ntubashabera ngo ni mu muhiceyo je ahabo kuba izuba rya Sandenkeri niturunje munonga kwetegura ukamanya uti ndiyo neza uzumwiramza kandi kweterana nabishimwe kandi ko rukwikayo mukamarahanga witu ware takubura kure cyakutwara mwene reka kuzumwiramizo utinye kigenderwa reka kuzumwiramizo manyi cyakutwarayo ubiriwe tsibo mkeci gendo mwiramizo rukumanyi cyakutwara abana bita bari amashomero nitekateka ngo mwine abaza kumukubana umuzo mukweshengereza ruhanga zo mwiramizo inecho riyo noza kugambira ruhanga wawe zo mwiramizo inecho riyo noza kumugambira utenisha beto chinkor utenisha bakundembe ni performing a mathematics hati nyongere ku max nkishatu maybe ndige kumburede this nzo mburede this one something like that konka tereke kuzo mwiramizo tutine kigenderwa ubiriwe tsibo nkeci mukama natugambira kumweshengereza ubutosha tumweshengereze kandi twihira hamitima yetu abatsinja messages ha Facebook aha WhatsApp. We want to thank you so much to thank you all kandi nsimemba bazarhanga wito kubasa kureba ngo muri nito ha TV West program ya msimanta ubwo no mwesigwa Nicodemus is in messages ha Facebook and agira to good morning Claire, thanks for the best presentation. Naja to blessed Sunday to all TV West followers. Thank you so much Nicodemus kandi yebare no kutukunda ubwo n'umusasiza Ambrose najya tumukana nabakunda nitusima mukama habo kutukwataho kabushesha tuyabahurire izina ryeri. I am telling you, we don't take it for granted to wake up such a morning and you see uhurire oyo mwityo oyo namagara marunzi toyine ko kushasha. Don't take it for granted. Sima mukama izina ryeri himsiwe. Thank you so much Musasiza Ambrose. Ogunikats that following from Deja. Morning blessings to everyone in the house. Thanks for the good representation, Madam Claire. Thank you so much, Kat. And thank you so much for being on TV West. Ogunyako Jupiter Akik Najatamina Roger Zamhinda Najati Ndini Sunday G live from Kazo aba Kazo Churuhura. We want to thank you so much mubaruku tureba oguni mugisha Moze Najatamina Oguni Akahibwa Chi Catherine Najati good morning Claire mukama utasimwe ogu kandi Najati Mayanja Medical Institute. Aba Mayanja Medical Institute ntuenda ko bakunda mnonga kandi ntubaramusya tuyira ntumagwito on Friday nkabandi ntungamo kwe ngo ni baheta
nyakabiriza primary school haza nashanga yabishimwe barunje mnonga bakunda program ndi amsimanta nimba kunda mnonga abantu bantungamo nimba kunda inyera hamtuma mwe barukunda program ndi amsimanta mwe barukunda Yesu mwe barukwikiriza Yesu akategeka amagaraganyu because I mean it is the way to go wabo tikirize Yesu kutegeka byawe I mean tindi kumanya nyesya yawe konka twikiriza Yesu akategeka byitu twikiriza Yesu akategeka amagaragitu ibyasigariye ukabumwegekera ukamugambere ebiri kushasha bya mutima numanya harwo gushanga ngo hine byo bikushasha ukagira tari me tell my friend abantu batara kugira ngo my person abantu wagambira bizibu byawe abantu wagambira ece cyuyonje kushasha hamutima ninganye kirorire no yumba no mushija no kurwana mwarwana ece cyakushasha ujye tukantsigambire munywano wanje munywano wo watsigambira naza kujya atobwira nabone bayomba atobwira nabone batongana atobwira nabone barwana omuruwe aho rihebye ukamutera amabega naza kugira uwo yakitebyaho atatkrea mtamrebera watinye turarire narwana ni batbamutera something like that. Tell your God, let your God be the person you're thinking ngo ine ugogo mnywani wawe waharbaje reka ntanga witabe nuwe yaba mnywani witu iyo mugambire simba majo mcenge cawe ninga hakitanda cawe and you like God this is burning in my house mkakorachi we mkamara hanga twinire solution echo rukuteka tekotere kandi tebezeho mgenzi wanje mureke ubwo mgenzi wawe nuwaragaruka akagambira ndisho hazo uyakigambira ariyo nayongeraho ibindi nebyo tamugambira ubwo rahanga wawe no cyumugambira akibika ngo ko wakimugambira nuko kiragume tibaraki duplicating bakateka hebindi reka tugambire rahanga wetu tube nuwo twayisigo magarage tumugambire bitushasize tumugambire bituremerire ahubwo amatayo natugambira jengu myone muguguyanye muri kurura ngo baremerire mugireta harinye mwene y'ibituru kureba ngo bituremerire reka tureke kubugambira abo muri baju reka tureke kubugambira abahandi kuri karhanga witu wenka tube nuwe twayikwata amaguru tube nuwe twayikwata buri emyenda yetu gikwate I know my tell my friends ngunyowe Bikira Maria ni mureba nkaburitsumwe because she is my mother she is my I trust in her ekinkureba ngo candemera I tell my mother because she's the mother of the nation wamugambire byawo tinyowe candemera think kibasa she will be there to help mwinde katureke ko isigabanywana bitu ahubwo abajwiro mbiri n'umwana w'umuntu nakutura hansi nakujweka busha nohemuko mbantu bawe mwene mureke tugambire bizibu bitu mukama witurahanga abenu we yabitubikira abenu we yabitusherekerera ubirahanga ariyo muhizi witu nyenda kubendeza sande yakashatu nonje yo mukisibo sande yakashatu nonje yo mukisibo ningashumbiro bwa karema ngo mukama arahanga tubase tukore bikorwa byembabazi mukama arahanga tubase tuengere kumweshengereza aha ho kureba ngo hariho mani yongera kumweshengereza yongera kumugambire kiri kushasha naija kutukukora abatandikanye twa program yenda kubasima thank you so much habo kugenda nitwe ombicwe kabite bitwatuye no muhereza barahanga bitwatwine omubujurizo bitwatwine thank you so much kind of course natari nyenka timiyeri mpanga yani kora program eji Bridget nwe nanye na kamera kandi nanye ne Evans mu control room abantu sentira messages thank you so much nyenda kubendeza Sunday y'ihorere nyenda kubendeza Sunday ya Yesu ibyasigara